Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Bula Duavata wakanda ni Fijian Duavata tiko mai na kavini Singapore rombuka indai Santa Rosa, California ya mai biti sa matakatiko ni Singapore roi sala singa lebu talin sa siwineti ni kandua na tolu na miniti vina kabuga lebu na sema tiko mai enda samba di bai toka ningo me ada bona ruana kaloko na singa lebu indai se na vitu na kaloko ni sa kabimbongi lutu na karombo Santa Rosa ni bula vinaka na pagambula ki burabura ni bula vinaka mai New Zealand mai Australia vinakabuga lebu mai Christchurch mai Auckland vinakabuga lebu mai Aotearoa mai na tukuka na ilolawa ni tori kando bula vinaka na tiko mai Niue pakaki na mai Micronesia be peli botea na kanda bueka bula vinaka ni bula vinaka na buarongo tiko mai Queensland mai Brisbane mai New South Wales mai Serene ke kemuni na tiongori mai Darwin wata ke Perth vinakabuga lebu na sema tiko mai na ilolawa na ipodipati mai na Midlands mai bola tangani sambongi lebu saratiko na bonua na boga vinaka ni rasema tiko mai en singa lebu indai sena kabi indai ngauna tabanga enda be boga bula tiko kinango en radio Bula Duavata na nonda Vata San Francisco Kauti Keda Vata mai era samba tiko kengo na be mata sere era rutiko telango na wakanda na tamada ni bisa una isi mate wai Vata ke Reverend Lal Muhammad na makumbui sudaya ni bula vinaka na weka ni bula vinaka ta boga rutiko ni so satiko ni teitengo lai boga mai na kakana membaleta na singa ni mataka so itiko na makete so ratiko na stoa so rataka so talengar viso ko kito ko na nonda be barra ni bula vinaka ni andra gona nonda ngauna na radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai
na walebu rasa sema tiko mai korowo tai lebu vina lebu ke menina wakanda nila so talenga na basati mai korowo era dau ka e boli pina kasar na kakana e boli take na makete mai korowo o ya toka na tai ni wabu na batini wudi wai e sana ni kandua na wudi wai ngor na wai mbula e sana ni kandua na tiko ni ngarabi ni tambadaga ni obisa binandu walebu na walebu e se bushanti bula tau sama sarti ko ni ngor may nawi may sabusa wis may nawi ni bula binaka e bula tal tunga mana kanno go we kendarara bana tikong go Santa Rosa binaka bo lebu may nanu anu nawi di tiko ni sarabonu bula binaka torika tinai bokarong buka tingo tau tiko na uza mana tukuka ya era kaina ka mai suba dau magatikonan raki mai viti ie so na ngauna era dau tukuna mai kanda so na ngauna ba tu era tikung gore tau tikona uda ba buine bena ka lebu marika bakatani dola tumbuya kerebia merunge baule no mino mai keli ar duve ga ibarani tu Korobo police station mai Korobo tailebu ni singa o esa tikung gore tu na kanangalu ena noe na ilala ne elesi wong bula benaka na loman ni tembar elesi bula benaka e bagay sote totoka na sote ayo na karan lakuan na sote malto nitong nganggo na loman ni tembar na bagalebu elesi salaniatan di kawa bula benana ita ngekeret ko ngana benanumi ni ko na singangan di benanumi sa singa buka rawai biti sa buka tabarita litungan na takataka na bebo nueso na kabini buka rumbukan ni ko may na tukuka kay Santa Rosa ni bula benaka rabena numiti ko mayengo ibong kasaran na wekanda beran numiti ko na salania tandaw na numirati ko nga may na maramakin na turangan nasi duin na panuay rabing karabikin na bura-bura tau doko binaka buka libo batake ne manilingan dua mani pinakapagalibu besar na siya matikumay. Gorke na ibalanggaw na radio Bula Duavata.
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o dren no te beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rao sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kena le waka sumburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vima manione na kabini bugu lulu be Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti, Keda, Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono specials and a lomo ni mga dawa. Daw tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Raturala.
talado ni sulu tabo ia dangi na yawa. Rakibi na kasarati kongo mai viti. Tau tiko na ude na lomani madawa. Dari lenda ibe rungu tale ngai rakaya. Ia raki mama dabi na kakoto munda malua toka no dangi toka lau deba sabo kodi na ibo roni dangi kau ana. Kena mataila lain dana ngai rungo dana tini karua. Na singa lebu endai mai viti. Dara rungo tale tiko nga Santa Rosa na lima na kaloko. Binaga boga lebu na sema tiko mai lisa lambutanga. Bulare miau bulare samaila sinia samaila tukutui walu bula maleka matakali dan miti ko nga ningorio neni kay wini e busuya e pole katsartok na iroro ni wangabuka may lubu-lubu na usori bula na kamari kabagatani opos masta dola na alipate tangindungu sherry momo o building ngay laitia sa Roma kay ponipate Rauma binadurigi marika pinakabole muna pinanumi mai singa lebu endai kay kemuni na toka na pala nimbula kemuni na taka na bebo no ni bebo kandondo taki na bebo pala ni bebo yesu sombe kanala ibisiko na singa lebu ni kuwa pinakabole lebu na beste seri di tamataka ni bisa na itiko ni anra ni matai balu na non dapat no abigi do na anra toka ngori na iroro ni wangabuka mai na maka na di do bagay bota na serengo pinakabole lebu na sema tiko mai kay mareta lai talano na ilangan ni rembuka wanga na numitiko mareta lei. Back in doon ng life insurance policy? Nagkakil na ito tayo, katil kami ito ni Agustita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna
Kavi ngaya kila mada ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palinlay. In time sarangan mai. So ang tali warga tali tunda warga. Kubertungko. Au saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu wa dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kena baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Roga na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kei City Veni Raturala.
sa vei mamatagangona vana kaloko e Santa Rosa, mai viti sa vei mama na tini kandona kaloko singa lebu ni bogarawai, Santa Rosa na eka ni bogarombuka. Mo ni madongo, singa ni mataka, singa tambu, ni daya zoba yani, dana vangara na soli, na kena itabi, na kena ilesi sebo gaibe. Ya, da bogarongo manda, be na italatala lala Muhammad na makumbu isundaya. Ada baka na nona itakitaki na singa lebu indai. Tei, rauchi ko na ilabo. Lava, san ram na buchi ko ragi sa rauchi ko na ilabo. Sasto, somichi ko na kaya lava kimay. Sindam bevele tu. Songa soy pe kendang gwenda sabi ang garabi chunga. Tei manda. Tei manda ndua na longin nom tabioka na dalo. O ba binagabi nunggu bakatao sa tei rauchi ko keto sa tei chiko so na ubi. Rauchi ko na ubi. Rauchi ko nandalo. Nduan rau 5,5 bulan nandalo keto sa tei rauchi. Benar apa? Keto baba rauchi ko na bosniamba ko dagli. Na baba rau. Kun baba rauchi ko nitaka chiko ndona kan mataka. Baba rau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka. Doutor mai. Wala siya mai na kaya. Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wai, era rambe ata na ulibalua. Kendango via chiko na pajero. Araula mai lebu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka. Nogalaka. Buli manda do na lur vital. O deigo kuni buli do na lur ker. Libir na tal metaka. Libir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Gibi bagatu ya na kena rai. Endi na sara sa lebu na lori, sa lebu na motoka enda bolia, bagay ngataki na lotu, ya mera bagalele dito ko kinana non tangasini lotu na italatala. Sabaka endua mai na kena ibarau. Kaya tiko pastalal, lesutale. Taung baleani. Binaga bagalebu, nangirongo tatalen dua na netikita ki ena lomanin dua na wakatu maingo. Pinagabole sa wawatoka na kanda mena tamadaga ni bisa una isi mati wai and nanga isota ni bolle katoka na itukutuku na nonta banua da besa iburbura en tini karuana kaloko en singa lebu en daindai. No.
ni lo mai nambua. Apina ka pole te vita basu. Posota na wawa ule dola bina. Tarna dola. Na solo mboto wemba. Dau no me ano na italano ani tabe. Mamuto wena lubeni dolo na le mandurar na ona solo na ngusini wa ile banga andara goto. Wai Vata na sasau na tabe le sulengo me itobe le tabe ni bangia andre kaundre. Roni ratabola. Apina ka pole Anggo na PWD walu be ndo zakati ko meka. Na boleh pun na bengarabi bata keili sala butanga bina boleh bu kait ko mai rong reti na miau ya miau bulare li sala bina boleh pun nambarabi ke na korotumbu bina boleh pun sama ko mai na singale bu indai da rong seren da be bu maruta kitiko da be tomani da be semati da be tuku ni tagati ko na be ka tau tiko na uduna lo mani malawa Mai subo kena kini bian dau maka tokanan rakim bulat toka balele na dangyan barabi ia saan rakim mama ta sar toka bei reso ambau tau balele na wai na singa dai bina boleh bu na ituku na nonta bonu na tini karua enda rongo da tau manda na ituku mena tamba ni bisa ni beratiko na ituku na nonta bonu yang boleh bu na nomni sematiko mai ni bula bina karangone ni buka dangi tiko bukan ni bina tiko bei kemuni na itokan ni bulioti mai ratu kanda bulebu en sota na mazongo tiko mai na singa moniti da sa be toso ya kitiko en be bonu eso en garabi kina na itabi ni bukan no mini ambakin rau ni korni buli mai Santa Rosa ngo eke ni kuwa na ngona ni sota ni kuwa na kabi ni kuwa lima na kaloko kinda bitu na laki dua kina na bukan dangi leka na be talanoa bukan bulan tagi kina na ituku eso ni korni buli ngo main dalai na kai kanda susukina enan dua na ngau na men dua na nomoni wala ngau dua na kenuni ser na singale bu indai Isaling baraba memang bosotin kemul dugu merungati salam nota kena singa dinamong sai karasili sarodi kalau seru mogi ni korai mai sama dan di bam tamu nilai balasina Selain moderasi dini, Allah mayani baikkan munani. Kuani korek sealam ini, ondai samaluni. Sibiringi Ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitan neka kuni lo malenga saat tiap kintono menua erau ni buka tingu iku menua waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua Tatni, kailan ko pa na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Pero sa nga no direct message virto, giring nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se o nga wali sa nga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nga nirito ulit dilibata kaya na kaya mo katalawa sing lebo siya mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
me volia back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasarngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo like sarnia daw yan ni nawalu sa ngabulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, wili lili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane to kay NOV sa pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla. Martini
Abitu vei mama, suru na belo, suru na belo, suru na belo. Lau dau mea unimba ini wa ilebu amba ili wa via una dangi ngai momosi nagi engu meu ramu lili agi meu dengu. Sere oni balanga utaki tuki na turanga kina maramba pinaka buali una sema tiko maeto robo na ngone leo semba kana ngole bana rara ningito eso mai viti endai e rabo gau ti daga tiko ya ningo e Santa Rosa ni sabo tini karuana miniti me lima nakaloko. Na tuku en nanda banua ena lima da umbula binaka li salam butanga ena barabi kaina kortumbu. Asibina liku seni bunga binaka buale buka rongo tiko mai ena tambana ni wai na Water Authority and the staff quarters mai delkusha mai nausori na umbula binaka ngo ena barabi ngango na loma ni tembara batini rewa riba. Umbula binaka kaya tiko mau kuan dong bula pinaka mai Amerika iyan dong bula pinaka mai nausori. Toka sa Saint Rondro yan rapat kali. Pinaka buka na sema tiko mai be rato na nambadiwa. Na numatiko mai merto na numikin na under 20 ni suba. Taka tiko ni kuan na non rato baka diri salu-salu sawa tinangaw na ninggito mai viti. Baka bimbi be chona sa Saint Rondro. Pinakapagalebu bini arki son ratu nambadiwa sema tiko ya ningo mai Perth mai Australia kina moira kelera bale so labi na mata nedenga basi katale mai na yatukuka singa buka rombuka tiko ngo mai kya pinakapagalebu na nomuni sema tiko mai nuita kini singa pinakabi kemuni buka uti takataka na buka indai mazo pinakabi kemuni and then buka rongo tiko kina tamataka ni bisa nioti na serengo baletan na nonratu baka tu na bongan indala indokin baletan ng barabi may na korokula na sanora. Au mai taleva avan wanda como bati wasuma ikina orakiraki enaya sana lepuara tui na vitilemu na ila budina saubaki etnea Korokula imula kelena Somo impossible ya nana nuira Hotela mamoku singa ena mekea Hotela na wana nawe aina ikoya Vei siria kitu na wanga Kena vei mama Tambe maravi Gaitu basara Raka matau Kera utanua Komunitivi Keina balau Sota nita mata Wanga era baka bonda suga Kau salu era tumu Bibi tu keina korokula Tomo Impossible ya nana nuira Hotela Mamoku singa ena mekea Hotela na wana nawe aina ikoya
levani Eva kalatina kaubanga Nabitile bupena matau Ena bualiku komalake Nukubulanga boli-boli Darumai ambetatale Como emosiveya nananduira Hotela na motusinga etambekea Hotela na wanana aita ikoya Bei siri yake tunawanga Kena bei mama Hotela na wanana aita ikoya Bei siri yake tunawanga No kena korokula kei raton lawalawa na bongani ndala indoki mai koro mai la mai biti e bula venaka na bogarongo tiu mai kina na bogalebu na bogarongo tiu mai na sau kei tua na singalebu indai and then bogarongo tiu na dua na ngauna leka ngo kina tamadaga ni bisa erto akabata na bai ni boaka gai bei da lati da bogarongo da toka na bei tala no ango e na tamadaga ni bisa bei da lati ni taro mai na tau ke ni buaka ngai ndua taniani na ke nei sau ia mentarongo da mandago be una isi matewai dona kisi ke to alingarava e to la dorvor to kambatan dona bine buaka to ba matea no buaka kadi to kaya no to ke ni buaka kem do kila ngor no buaka chiko lo iku sen ke bonongo kem do kila ni dal la kanto da kaba chiko lo sen lewa sakadi bina kisi Sel me bena kisi o sin kilan o asen tu veio na list non to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kilan dal. Si anke tu sin dal. Ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulu maleto ko na ron to da bali le minute to. Tu kuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandur ro matai. Pamadala takana da mando pamatia kina buak. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni bonongo. Au le wana buaka au le wai koea. O koea sini kai bonongo koe ba wa chinga miki. La kona kena karua. Wa madala taka na da bos wa mate kena buaka. Ka ko nongu ratu e ngone be nona ratu koe bosa utia. E ona kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sa sikena le ni wa bosa babinaka ko ni do bosombo. Kakoya nongu nana nanganen raw nono ratu. Waya ubasu tura ngai korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era ni bosakina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba kata onda done ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kina bekenda to ya na singo ya na ito yang kai tau be tui be liu ni abusa baleta ni aware ni babu lider to ke o turanga mo baka turanga oren tuku ni koya oren to toka turanga marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua na babu bulia ya na non do dono ngone me baka bulidi baka do dono en rauti ko nan do dono ni ngone e senga ni ndua na non do dono e tui ke o ko me lawai ko bate koya o ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni duri lo mani koro align taka na non donu kina lawa ni koro. Ni duru ki bali lotu align taka non donu kina lawa ni lotu. E bina kani bayana kena itukutuku kena mbale na lawa ni matani tu e umbia ka kalawada na lawa kedenga. Sona lawa baka banua, enda rongo da tingo na beitala no, anda beitala tini tuku ni taronga mai ni tau kini mbani buaka, sera tau kila ni nona na buaka, tuku ni ani ni oko ese ni kai banua, anda beitala ni taro bata kina kene isau. De koe ngona ka enda baka buli diri tiko kina na luvenda. Ela e bei baka dalai, e na kisiko beba ka enda rongo da tiko ya, rato butako, yang rato edo na bilewai,
Rato siya nga ni beso ratongo. Rato siya nga ni totongi. Ang galay totongi takatala na iliw-liw niya busa. Ya, de baka tuya na nonda ilaw lako. Tabaga binabinakatiukin na baka libu. Unanui takati ko niyo ni talita kana itukutuku lele kay so mena tamba baga niyo visa. Sa ngolangan ni baleta na non rabaga be Italia na ngone na non rakaroni ni retiko na be bono eso era garabi kina baga buli na non da susunge vale na non da kila baga binakana bono retiko kina na luvenda na be ngauna kede. Ke baka sambiu mai vale melako buli sa ni kenin bale ani saya do korni buli. Na binakamenda taronga tali sa saya do ani se senga. Keba kai tawi mate menda tukutuku I korni buli. Me bale tira na lubenda yo na tukutuku menda tabada ni bisa me bu kei kenda. O nikila na daba azo baga lebuti ko ngango bi kenda ni tauke. Ede be tala no ngo. Kende be tala no en ramaru ro ina lubenda. Tabaga bina katio kene na singa lebunda dai. Sa tini karua na kaloko. Sibia tolu na undolo na leo ni banua rabaga tiko mai na mboalu na sana umbua sana ngunu bona wa isaba na kena sa bangandamberi kandola biani na bengarabi bo ni tambadaga ni wai kena iboga so mai na mboalu bogarita ki maingo ni na iboga so ni wai bo mai na mboalu mai mbua sana bangun nuvir kina sibia ni tolu na undolu na leo ni banua. Ka rasa na dingo may nabuga binabinak. Na takataka ni Benga Rabingo. Balete ni sangka indola bia ni Beira na way saba-saba. Karoon ni baka non roiti ko yan ni kina nangauna kede nga. Kaya ngauna mandangan ni dangi lamba kina walu. E nan ron roti ko nga yan ni naway. Kina mbo walu. Ngwendo na Benga Rabibo. Karato Bredor na kena matambose na Water Authority of Fiji buga reita ka maikina na kena iliu-liu bukatawa o chone bunindanga ni erto sabang damberango dua na misini bo mera ni abala tiko nga na bukan don roi ni wai na tiko ni Bengarabi ni mata ni tu may nang bawalu veitalia nga sen rakidaba kaya talenga ni satoro da kesar na kenango ni raw ni abala ti kwe nga bakata ki kwe na iboka so ni wai ka laylay sar na kenay saw. Kaya talenga ni rato saan Duavata na Bengarabi ke na matamboseda ke ni Water Authority of Fiji na ken na laki bagandamberian na iboka so ni wai bongo ke na misi ni bo. Kasana raw ni bagayang ataki na be bonua so mera bagayang ataka na leo ni bonua di sabaga non roya ni beira na wai sapsava na Fijian Holdings Limited bagarita ka ni sama isongo na non reto ibola na Bula Tune ni ambakingo erto sarawata pitu sanga bulu poindindua bana milioni na tumbu ya membaleta na ambakisauti ke na ambakingo. Kaya na Fijian Holdings ni erto sa bagarita katiko eningo na tumbu erto warawat pitu sanga bulu poindindua bana milioni membaleta na ambakingo ka merda batiko na muani ambaki. May songo na non rato ibola na tune na katulu sanga bulu ni singa ka tumbu dake na non rato rawaka na ambakingo na tini kandua na pasende. Sa lebu dake oya may na beka erto warawata na ambaki Kauti. Era rawaka baka lebu sarati ko na be kambani kara semati ko yan ni kina Fijian Holdings kina be tabani business erto tau kena me baka na South Sea Cruises. Karando wale levi kina na Sarbano may na moira. Na kambani na RB Patel na Merchant Bank ke na Merchant Finance. Kandi na nga nimbole ibalebu na nunrato Bengarabi ke na raka bailabu na mbakingo ya erto marutak ni rayabala baka binaka kedetiko na ngada ni Bengarabi na nunrato kambani.
sa tumbo da kengo na non rato rawaka na 2.2 na milioni di vendu taitaki Vata ke na embaki saoti. Sa baka binakatiko na bingarabi na Fijian Holdings Limited baleta na tumbo erato sa rawata na embakingo ka baka nuinui ke na embaki tale mai muri ni na toso da ketiko nga na non rato rawaka. Baka reita ka na tikinango na chairman na liu ni Matambose di Fijian Holdings Limited o Roko Seru Nambalarua en toso ni dakadaka ke na bingarabi na buai ni kambani na Fijian Holdings Limited. Kinangito. E vana be isau e abdo en no da timini vanua kanangito en ambongi ni kua. O yan Fiji Water Flying Fijians ka rato sabi sa utakakina e rato leo e va mai na timi ka lakingito ki Teu Fiber Park mai no kolofa e na Maro Saoti. E rato sana laki sota e na semifinala ni Pacific Nations Cup e na Caribbean Daindai bata ke na timi ni Mereke. Wakarita ki mai na bi sawongo e na so na itutu ka rabakadurumia niki na sotale me rabe so somita kerto lewe ba ka edo kina na bi sawongo bi kitione salawa sa da bakadurumia ni me laki tokara na singileti namba bitu ni open side flanker ni timi bata ke Albert Tuisue sana sosomitaki me rawa ni laki wawa toka mai na be sosomitaki o isoa na sila sana duruan ni kirara me sosomitaki me sake bode Vata ke inia tambuabo nangito na namba tini karua na inside center second 5-8 ka sa lakoyan niyo pisolo me bota me laki wawa be sosomitaki. Na timingo e bakang bauti ni timi kau asar. E na liutaga ng gito e di tutuba kapitani o tebita i kanivere na huka nambarua ka rato na tokayan niya na imatay niyatu. Vata kei rautale na lewerua Samuel Tawake en itutu ninduru mawi matau kana rawan ni rau wakaduru mitalengaan ni o melindera na langi melaki taurana itutu ni nambaono blindside flanker nanomini na rawa talengaan ni gai toka ni na itutu ni nambawalu akai na gitingo nandai ni mati ni timini viti o elia dana kai Vata. Ia na sota endai na taurakina na itutu ni nambatini kalima na yoti ni atu ni veitangoma kie muri na fullback o Armstrong Ravula. Ka ngito baka binakasara na sota kito nga baka toboliki na itutu ngo ni fullback daw magabagawat. Erto na tuwa wawa na bisomitaki o Penny Matawalu, Ilaisan Roasese, Apisalome Bota, Leone Rotuisolia, ke Albert Tuisue. Sa suka mai Bula o Celestino Rabutaumanda, na duana daga ni Veisele kala ki ngarabi boa na duana maboa makawa na buni tambana kasana mai bogan bulan tokani na sinironi singito manda na duana ngaunango na dorobongo ni na sele mai tabeuni na waraki me maboga binaka sana kai tibu tale na ba kauyango ya sa sosomitaki ko etiko na nona itutu na timi ni vanua o poni pate longa ni masi na dorobongo anda ungito bolinga na timi lewe abitu
di timi di viti ka ngai kadibi mai ni salaki ngarabi boga buni wa yo Celestino Rabu Taumanda. Ia te wanu ni bena gatiko na soto-sotango na semifinal e kerua ni semifinal e rona sota kina o Samoa Vata kei Chavani na gito kedengo na boga e dure na muani madongo na Prince Chichibu Stadium mai Tokyo mai Japani. Kira bea sai burabura rua na itukutuku embasi katiko mai na dona koro mai merke na koro baitan meraka kila yo Los Angeles na nonda corona yang ilosi ka bauti ni ado tiko kina rua na tokabuki ka lago bata mai na une bata kei na kamambula ni vanua Bogarita kitiko maingo na une toka na papo individu na Richter scale ia veira na dauni boko-boka e raonga tikongo na kena sangai me boko na kamambula lebu na toka lau ni koro baita merango mai Los Angeles mai mereke bogarita kitiko mai ni sa lebu sara na bogarada lako bata tiko na une bata kina kama ni vanua raonga tiko kina na kena dau ka asenga ni bogarita ki mai se dua se vida sama boa bata kina lebu ni bogarada kaina kenga mai ni sa une raka saraga boga pinaka na koro baita merango na une gai lako bata kina kamambula ni vanua kina itukutuku ni raki na raki me dobani na bongi lebu indai na nonda vanua eviti en dei koto na kena itubaki a bokodi na iboroni rangi kaukaua en bula toka na rangi toka lau deba na nonda vanua mai na vea tuianu na deba ke viti lebu mai kandabu kena vea nuianu bolekata kauta mai kina barabi ke viti lebu na bua suba ke na usori na itasiri serua o na ra Vata kei na buoliku kei tailebu na bebian raki vata tiko ngainda sota kai tiko ngoe na tau wanga una nauda roni kuru na vanua roni tau mbisar na sona ngauna nambongi na ngauna mantanga ngoe raki mama da koto ka mundre toka ngana toka lau deba na nonda vanua sangani na besau na ituba kinin raki ngo me adua bana singa ni mataka kemini na turanga kena marama ngoe na itukutuku na nonda vanua na itukutuku ningito na itukutuku ane bea sai burabura kenan raki. Na nonda Vata kei City Veni Raturla.
back and do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarang amay. So ang taliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O sahalo ko dengo pamibinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kibalilo tero puku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula. Koni lenga sinui gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na vima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kei City Veni Raturala.
Waikaula ke tavua ke waisale Buniwanga. Wara bandra ke sasa, bandra ke sasa, toka e loma na koroirua o na taledha ke o sorogomba. Waikaula ke tavua, sivina tiri karua, ena rua sangawula karua na miniti na ngau na maibiti, na ngau na ike, sa suka tiko na dhakadhaka vei raiso, sivina 5, ena rua sangawula karua na miniti, na tukutuka na nonda vanua, ena duara kaloko maibiti. Ena 5 na kaloko ono na kaloko ena nonda ngau na ike Santa Rosa, San Francisco. Ni mbula vinaga na wakando ni sanga isema tiko mai, tokasa sa inronro vinaga bolebu, oi, iyo vinaga bolebu, dola bina mata, mai na ya tuku katalengo kelera mbale, vinaga bolebu kelera, vinaga bolebu, kabe ni tomuse, weka dola, gai wada bara baga sekelebu na noa. Iyo, wara katalendendo na singa ni kua, seni mataka sena madra maingo. Era tona numatiko na matabu valengo ena Howell Road, ora tona nongo matabu vale na matabu vale ne kabe ni tomuse. Ena Smith Lane, na Howell Road, tokango e suba. Bata kei church suluka, o eka, ora to mehda taruto sa tikongo, nimbula benaka. Kaina kini kata-kata sara tikongo na singa, tei tiko ngango na kumala ni singa ni sudu. Sa totoka. Baka rau siro sobu talengo, kerenga mendua na sere siro sobu talengo kai na itei, se siro sobu sari matasa, ambale tertua baka singa lebu ngabule, na madha wango. Lisala butanga, mai baka singa, na baka singa lebu. Dau totoka bia una sui sureti lang tu baka singa lebu. Sabi sureti matanga, dabi talno tu na kenda, dabi talno tu na kenda. Kaya nakatongo lisala, mai baka singa lebu manda, gona mbele, baka lolo, ngai baka ika. Rauta baka binaka. Sa rauta binaka baka lebu lisala, sa rongo tatonga, sa may mamauti kongo, binaka baka lebu, kena ngusungori na ketengo. Stino tokona, bula binaka may Auckland City, Aotearoa, da baka ibota-bota tiko ni satoso na ngauna mendanawaraka, na itukutuku may Reverend Lal Mohammed, na makumbuis chundaya. Vai tambu ena mama toka
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na loma ni madawa. Dang tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni kina Vata. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo buat bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rao sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Serenita moa moniro moda mandaraya busa nonra yaune sesilini anonda matu avoni nonra mate sautu ke inamola masi ke inakomina yangona aikarua. Mauna sao tiveirana nondanga sesegana silini seyauni vanuata ni sivina tambani buanga ilumu ena lamaka litaliva kakaroni nilumu ena waiwaiasi. Isama ito ngayanu yanu meiweka nirasoko maikiviti ena beitambaya kirayado maikimua mera maitayanaya sirausa tamua mai mera mai beisautaki. Kamu nanga enonra natura mai dola ni nonra wosa senonra ivakasala divina ivalu sebe mokuna tamata ngeabuto na koro kameado Ya, naparoroman dawe na italatala Lal Muhammad na baswi wano malabu na makumbuy sundaya baleta na ikatini ni singa mga ruwa itong goybiti na katini na soli ni matak. Inataka po katap. Abo na uta chunga na ko natanganin ko alago tu. Wale tu no na yaw na kaba pura. Lewe kende ngo sa lewe chunga nanda ba le chunga nanda yaw nge chunga tukun chunga senga na ilabo senga mande na ilabo me soli mande na singa tambu me na labo ndo boli yang ko na chunga $9, $10, $50. Lago chunga na ngun yang ko na bongket na raw may be na yaw na soli. Gusto tiyaw.
Kandi nango, au sa sota ba uchimai. Ha? Ranga na ilabo may na bolianggo na, ayo na ilabo may soli ki wana kalo sa sinraw chiko. Na tais na offering and tuguna chiko, dua na katini sinraw chiko. Wosotia ngori nondo. Ia bina ka na rompe kan tapi sa utakana non dai wa raw nim bula. O yambe kan boleh na taro na muria mai nei bunga madal nei tala Reverend Lal Mohammed na turanga makumbui sondaya mai bono ambalabu. Terang irong oda talendua ni bernida pa na nonda ngau na singale buenda indai ni sabu tongo e rusa kabul kawana na miniti mendua na kaloko e Santa Rosa sabu boleh kasarti kona wana bo e rusa ngabul kawana na miniti me ona na kaloko e na singale buenda indai to so tiko ngana ibola ngau no da be se mati no da be wakani no da be marutaki e na radio Bula Duavata San Francisco di Kauti Keda Vata mai. Na
Apina kana sereara tua sela ngata makawasara na matai lawalawan dau soko na AK Buniwai. Sibo alelei hisalei kambani na lasaungo. Bula bina kapet na sau, dola bina wale bina bingwarabi. Ye, sembatin dua tala na bisuriti ni boga singa lebu. Entu bisuriti maya, tukunan ni rutu kana bele, boga lolo bata kinaika. Ya wasarangaya. Enta sati ko ngakina ni sarida karongo ba. Ni bula bina ka ngo lisala. Lisala kaya tiko maingo mai boga singale go sini suriti nga maweu enta suriti todo ko sarangan na boga rongo tiko ena radio Bula Duavata San Francisco era suriti talanga kina mai New Zealand mai Australia o era na boga rongo tiko mai Britania dinanga ni bongi lebu tiko na banua suriti todo ko sarati ngakina stino toko na Bula binaka mai Okalandi iko sambo rongo do be suriti do tingo era boga singale tukuni tungo ni boga lolo talanga bata kenaika racing ang bagan di boga lolo bele kinay kanikwa singa waraway may biti no si Matiway dola pinamaseki gongay Adelaide South Australia kahit kumento toka na pingarabio totoka pinakabugalebo ngay bindele toko na me ratuna numitalang akin na Ostino Junior may Okalandi bekanggo sanggay inraiba sobuti kongo may Wangare ki Okalandi may New Zealandi. Nakabakalebo kabeni. Iyo pinakabakalebo. Arto una numiti ko kinango na ane o tinaipedi o vere ke ira na makumbuna. Rabakarorong o tiko rabakasingalebo. Raida sabadi bakasilebo. Ngoni bakasingalebo tiko may bitingo. Singa bukaraway. Kariba bula serei tabaita. O litia ke ira na Lubena. O bilisi. Bata ke Kabeni Junior and Howell Road and Smith Lane. Sa tora roti kung na vale ni Kabeni tomusin. Dua na singa Kabeni au na yado yan ni kinanomu itiko-tiko. Yas da sangali kibuka singali busarang akina buka binaka se buka Kabi. Binaka litia len dua lobo. Bula binaka tiko na bingarabi yo binaka nuita kini binaka talanganan raki. Church suluka. Binaka buka lebu na bingarabi. Nanumati ko na turangan ko mentarong na sere kay di kombier tondo lang at ko na mata sere na way cola may tabo lebu na bono bilang baleti di kombia na italatala ka lesi ki Vata nando na ngauna lesi may Vata lako sara ki di kombia na no na lako ya ala ilubu talenga kina na wanga talanota ki na sere ni way cola si baniolo lumelume ule dola bina Tolo na ikutana me muto me denarau dola bina kata-kata na singa kata-kata tunggonan raki me enraki na katura telema in raki na kanimod yani satu tokanan raki na kamata di wabo kitumanda ngai tumanda lai tu tumanda zengu zangi bula sebagai be ena singa lebu ni ko abole kana tuku na nanda bano na dona kaloko wata ke una isi Matiway na trogo telaki na tuk ni raki samboko na ibugaro ni dangi kau ka kadivaki na singa na noa kalunga tana bingarabi na singa ni ko Droga de
lo te rapuko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakin tembeka na tos ni Bula, ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and na lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata Vata, kay City Veni Raturala. Lebu na sema tiko mai wole ka tiko nda boronga ni tuku na nonda banua kei na via sai bura and then liube una matewai na tamba daga ni visa una bo lebu na sema tiko mai bulare miau bulare bironga ingo ingare ngarong re bironga miau una bo lebu na sema tiko mai na singa lebu ndai kandana bororongo e nanga unango ki na tambadaga ni obisa ve una isi matewai no itakini yanga tiko yani na ibokasala
Kei na I buka roe lako tiko ene tamataka ni visa ena vei kaerto sandi ke parawa karto bukan dina takatiko era non tambula ena vei singa. Ta buka rongo mandana tamataka ni visa. E kalau ngata na ngone e solibua e 5 walanga na miniti mai vei nau ke ngei. Kalau ngata na ngone. Kenta tonga kilei kwa ngande to dhunru. Ko embogi bango to kilai na time me mo de kina se warai. Ndona raw na pasyente na mbula ni ngone mena mbaki 5 kina tina ka walu sanga bula pasyente no na kilei kwa yung gas ni buli. Chini ka walu la pasyente no na kilei kwa na leo ni koro na bisanga ta na bibuno ke denga iba. E ruanga na pasyente na nonda ru kilei kwa na itumutum. Ke o vekila na mbula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko gas ni buli ngai. Kenda tonga girmo gas ni buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutako ora yo tu sela tiro imbutako. Ya. So ngara bukanana no menda bukana no matoka manta. Sa te ka bua na madao ngo sa rasere kitali ngo na bukanang na mo ni madao na lubenda mai viti sa te ka bua na katulu ni wase ni buli. Ndarongo de sotale nei tuku enda ka wekina baleta na nonra susungi na lubenda baka da sana no mani sabi na katau tu na be kai baletira ke na be kai baleta na nonra susu na nonra tiko ya da boga bina tiko da boga bina tiko na tamba da mani visa na be kasa kunekina kara sabu ka sala tai ke de tiko mai na madongo e sona ngoner le de muri me lautok rala ko na visa rale de ruma na be sito wa so ni boga ngata ki mona liba na internet ratiko kina sona ngoner ko na ngona ni buli raboga isulu tu ni buli era laitiko ena be bonua ka ralaki boga we laitiko kina ranga i boga tala itani nga mai kia ka tukuni buan itau ke ni internet shop me songota me ka ko ni boga lei baia o ko e bina katatiko na ilabu ira na ngone ngo ere tiko be ira na sende era lei boga ngata ka na sona na bonua mera boga we lekina bina kata boga rongo toka na tamba ni biso dan wi takatiko ni na rawa ni wuki kenda tumberi kenda tiko non rei boga sala na be singa dora kene boga langa unen mer boga rongo kene tuku na non da bonua kene be sai bura Sama i Vata
Sota taulo kudi, da warongo tiko kina, ki wei rato na dhangi dhowiri ke Aotea. Ni Bula Venaka, sa ngauna tiko ni rongo i tuko na dona kaloko. Sibia ni tolu na undolo na lewe ni Vanua, era wagai tiko en steseni ni matani tuuma i number 8. Era sana ngono bana wai saba binaka ka sa bagande taki mai na tamba daga ni wai kena matambose di sa baganda berioti na ibaga soni wai wo mai number 8 merangono kina sibia di tolu na undolo na lewe ni Vanua na tikinango era to abagarita kamai na tamba daga ni wai na ibaga soni wai bongo rawa ni baka sabataka ka bei botaya ka ni 2 milioni na lita na wai na bei singa. Ongo me baletira na wekanda era tiko mai kia mai number 8 kena bei bono bolekata ni rawa ni tawakina na ibaka so ni wai 2 milioni na lita ka rawa ni baka non roia ni kina na kena paipo kina bei vale kena tiko na bei vale ni bola bawiado kina vale ni Bula kana iliuli wakatawa ni tambadaga ni wai na kena matambose na Water Authority of Fiji ni irtua bukandambera na misiliwo ni bagaso ni waingo ka sa dondonu merawa ni bukandon roe tiko ni kina na wai na be ngau na kede nga ngandrebi ki na be Italia ke tombi na uda senra kida se dangi lamba na waso sabata ki tiko nga na wai na kena iboga so bongo ka boga non ruya ni be irne lewe ni Vanua boga rita ka talenga ni na kena ngo dua tani boga lailai na iboga so ni waingo ka bangata ki me nambo walu ni okena kena ka bo undua na kena misini sa baga yang ataki tiko ni kua. Kona kena imatai me aldo mai na nonda bono ibiti sa kausareni ki number 8. Baga ritaka na matambose ni wai na Water Authority of Fiji ni sa baga nditaki na tiki nango me rawa ni baga non roi tika ni kina na menra wai na lewe ni Vanua mai number 8 na sana ombua. Baga na Fijian Holdings Limited ni rawata na tumbu binakasara bitu sanga bulu pointin 2 milioni na nona yang baki boga ilabo kama idaba na bulo tune ni yang baki ngo kaya na kambani ni Fijian Holdings Limited ni rawata boga binaka na tumbu me saumakina na nona iboga daba sangai kenabo bitu sanga bulu pointin 2 milioni ng dola me rawa ni tumbu dakikina na nona rawa ka bakingo di bindu takibata kina ono sanga bulu katolu na milioni baki ibaga ilabo sawati baga ritakimai ni rawa ka baga binakasara bitu na kambani na Fijian Holdings kara didi boga binakasara na lomani yang bakingo na South Sea Cruises ka didi boga kanawanga ni Sarabanoa kina Moira na kambani ni sitoa ni RB Patel wata kena Merchant Finance ka dinanga ni tiko ng bole yerto rawata na tumbu binakasara yang bakingo
veira na Bolisea and Fijian Holdings. Bagareita ki mai kina ni tumbu dake na 2.2 na milioni na ve kai rawa na bakingo ka nanumi ni koto bataka na baga nui nen bura ni bisinisi ke na vedangiaki ni kenan raki ni na rawa ni bagande tagatiko na nona rawaka na company ni Fijian Holdings and being na mai muri kaya na chairman ni kena matambo sedake o roko seru nambalarua ni toso binaka bua isar na nona to sasanga na baki bagai labo ka mai dabango na bulo tune kiri tukutuku ningito bito na beisau koto na nona timi sati kongo mai Tokyo mai Japani me rauna sota ke na timi ni Merike na US Eagles and a semi-final ni Pacific Nations Cup. Sana beisau bagalailai mana timi ka bagan rokai tonga mai teu Fiber Park mai no kualofa na madala sawati ka Auburn ni vana beisau sati kongo nona sabaga durumia ni kitione salawa na tutu ni namba bitu open side flanker ka sa na laki wawa bisa somitaki kina Albert Tuisue ka duruiano isoa na sila me le iso somitaki mesa ke bode na tutu wa lock forward o inia tambuabo na tutu ni inside center se second five wataki api Salome Vata na tubarau me bisa somitaki kavetani ni nonda timi o i te vita i kanivere ka ratou na toka wata ke na nona i tokani na i atu i liu o i kanivere o e Roni Maui wata ki Samuel Latawake rau tiko ani na second row forwards o temo mai na vanua wata ke na sila rau taisau o Melindera na langi wata ke Kitione Salawa nandai ni matini timi toka ni tutuni namba 8 o Elia Vana Kauwata bagarai takatalenga mai ni ratu na sema ya niki na ya tu muri teke buwe Frank Lomani ke Caleb Buns ratu na toka ni na ya tu Loma o tambua bo wata ke Joseph Masi rau taisau e peli momo wata ke Vata Karawalebu na oti ni atu ni veitango make mai mura na namba tini kalima na tiko kina o Isaiah Armstrong Ravula o koe kangita manda nei tutungo mai nukualofa tau tubakarau na vesu somitaki o Mesun Dolokoto Hareiti Hetet Penny Rabai Leone Roa Tuisolia Albert Tuisue Penny Matawalu Ilaisa Nroa Sese ke api Salome Vota. Rauna sota na nonda timi na semifinal ke na US Eagles na tini na kaloko na mbongi ni mataka na ngau na maikia na semifinal dal kandua rauna sota kino Samoa wata ke Japani na sibina ono na 5 na miniti na kabini Singatambu. Kina biasa ibu robora bagarai taki mai ni duanda panuan rendre sa toka kina na korolebo Los Angeles mai merke baletan ni itarai koetiko na une ngai vakuriani na kamambula na koro bagai tamerango karasa onga tiko kina ndau ni mbokombuka kina ndau vengarabi une kaya balata na vanua tiko na bo bapo individu na Richter scale ia sa sangai tiko me raya bala na ndau ni mbokombuka mai kia gaya balata talenga na une na koro bagai tamerango bagan bimbi na be bonua bole kati Malibu dau talita ki vole bu beira era la kwani Los Angeles non ritiko tiko na bogabatu mai kia
Ia, sinisa wakarita ke mai na maboa, wata ke na mate ke wakaya sayado, ia nui take tikonga ni rawan ni i ruru na kama, wata ke na une e tarati ko na panuango. Kena tuku ni raki ana nonta panua mea dhapo na mbongi lebu en daindai, e na tau wanga una nauda, ka na kuru na panua e na sona ngauna, ne be panua taleso e raki mamada kotonga, liwa tiko na toka lau deba, e na nonta panua me tenga wu mai kandabu ke na mbarapi ni deba ke vitilebu na bua suwa ke na usori, korobo use rua na mosi na itasiri, vata ke na bua liku ke itailebu, na sanora, na deba ke imbua, na toka lau ke maduata, ke na barabi ke da kaunrobe, na sano lau ke na sano lo mai viti, na bebo no tale so, en raki mamada kotonga, en bebo no e so, menangai tau ki na wanga una na udwa na kabi, batang bongi se ua na wasa, ka na rawan imbula saratoka, na toka lau deba, e na so na ngauna. Bora na wasa, na bebo no tale so, e na dau makakoto na kena ituwa ke ndaindai, medo wana singa ni mataka. Ngore nei tukutuku ni raki, nei tukutuku ena bea sai wurura nangito, ke nei tukutuku ena nonda vanua. Na nonda Vata ke City Veni Raturala.
Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka langi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may hato sarani kina Vata. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kabito ni Agostita na 2022. O sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarang amai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O sarang ko dengo kami binasa. Iyo, o ya sarangana buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Solinga mai na i voto
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Tabuti tinga na boga binabinaka en ngarabi boga binaka na Songo na madongo en Songo di boga na numini ang bakin rau ki ratukan tabulebu. Da boga binabinaka tu kina boga lebu we kemoni esto en wala sarati kong mai bonuatani ra ya doani merala ki tiko en Songo ya do sare koroni buli ai dereki na batu ni boga na numi bata ke na sarabi ni non ratayambe na buli balu na buli mbula bagay bagarau na ngone buli may ratukan da bulebu na bagay do ritalitu nga Santa Rosa aklan sare re adu tikum bagang goda Songo sena ga adu bagani mataka ni katini katuli singa no muni ngau na may kiri abinaga bagalebu na sema tikomai ke mundo na lewe ni mata masu ni group 2 and ANCF na no mundo Songo ni katalau Vata ke na masu na gai bagay dori en bula katumai ne kawalu ni singa ka nuita ke ni rawani oni na ado en kina bagaleu lebu na ado tikonga en 225 Pacific Avenue Santa Rosa California en 25 Vasaiva ni gai be tuku ni takayani na nomoni katalau masu na ANCF group 2 Santa Rosa na kena iloku na imataini madawa ni bula katumai sai ko ngori na irongo na nonda bale ni Songo Na nonda Vata kay City Veni Raturla. Kalau binatang menenun menunggu kita tahu
Sengadina ni kara rawana daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. Oia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindreiva se senga ni waka motoka kandau. Dren na to beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni voli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nungni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Woo-wee. Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talanga na nondo specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Wali mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Oh,
serene ratu semi ngone ali kartu ala ngata taumanda na seni waka ni na samambula ke na vonga ke turaki. Ia, sabi baka wala hindi na sarbenga na taliboni. Sabi baka wala kenda bangole atani na nunda baka nananu. So talaga na kahit tiko kinaw ni kilati ko nga o kilakan da kilake tiko. Tabaka rorongo mandabi na italatala Lal Muhammad. Kilanda na ka ore de chungo na ba wele. Go. Saba wele tak kendo setani na da mungo. Ada mungo. Hai do sa ngaluchi. Ada mungo. Telepon may be. Telepon din nga ni telepon kondon di ba singa ni setan sa solibikan. Asenga na kango sa asenga ng bula. Yali nga na telepon ni wow saya ni ng bula. Ya kaya kaya liyo chisu. Sindo na ka. Me ko ako niya yali nito telepon. Med na ba? Elebu na ka chugulom telepon. Lago chugo na phone, lago chugo na Facebook, lago chugo lebu na ka. Ngai rango chugo na linga mo zawiri chugo bango, zawiri chugo zawiri. Lebu ni zawiri na linga mo bango, na numa ko talanga na zawiri chugo. Samba buka zawiri taiken tabi nakasarangan na telepon siya bagay we. Naitalatala Lal Muhammad pinakabulebu na naman itabi na singalebu yan dainday. And nanondang unang go en radio ang Bula Duavata Kauti Keda Batamay.
manga kei ratono na ilawa na sauma tua trio mai lobo ni o balau. Baka bina wale we share na momo bina wale una bingwara bitumbuya. Tutala bina na buni mango crew mai korbo tailebu. Tutala bina ni tagin ngarabu bina na itabina singanda indai ndona mwani madho bina kan. Bula bina ko yo chuluka yo bina kasanga ila ko ni ana serre oni ya keret ko batan leibanga reitale. Ko na sona ngau na ndende bo lai lai ngai la ko ni na serre ke senga ita sa be bota ngai na serre sa la ko tu ni ta sa maru ta tu se boibi Simeone haiga kia ora na we kangu to ko sarre ningo yo kalan so jino ye lolo matuyani mai kumbuna iwai ye ti ko mandi silan dingali lolo matele mai nei rai bula binaka na we kangu bula binaka do sa bota yo titi ko yani na buni mango kru mai korbo tailebu o bula bina kalaveti laveti mbale suba bina bole buna bengarabi au na no mani oni tiko mai waga mai New South Wales mai Australia dona na mani bota ndanga irongo na ulu tanga ni tuku na nondo banua Sarong zaman dan tuku nei una matiwai na yo tu tingani tatau na madha wango embale tatalenga na taliboni ko e batanga na ulutanga bo sakina na talatala lal mohabad una isi matiwai na tambala ni obisa akile ye kudo ndona kise kitongaraba dorbo yamba kilima ye kudo bandona ngone lewa yamba kitolu bula walu ke hawan yandra walenga na buvale ena buku walenga ni kudo baka edoria ena kanga rosaraba sai vaka wele tu ni luvenda na talevoni be mbole kende tiku kina lawo itu kuno kwa amba kitini ka walongone gaitarato ndo na talevoni mesarava me va Facebook me va Instagram me va TikTok Twitter or anything to do with social media ke saba social media ngone na lawo itu kunitigo kwa ya mokila na nona password kembasuko na lawo ngone using the social media se ya lendo na ngone lebuti kuna mispani ndo ya lendo na ngone kunike na gekome vikito wana sexual offenses and child abuse ya kebaka ke to reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata ke to na ronyo bebesu
Na kisi kona ngone leila ye kudhu ya na baki tolu vula walu, etadina leilinga. Na telefon nei the nondro ibaga wele na nei nau, na nei mbumbu. Ona e wele na rumo na video call. 2 weeks, ruana madha onondro mbula taka toka mora ona mbula ni via dhovi. Na mbula taka indu na viwetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mavua wakadha na ngone leo leleongo, ke asenga ni kilai. Ke andanga ikinda dhalanga sali ngone leo, sali mbukete mai. Yo. Da bukarongo da toka sona itukutukundina vina itala lal Muhammad Vata ke unai simati wa inda rongo da tuka mena tamadaga new visa. Irango rakila da ke boga binak. Te tumbe ka sona ka inda roni kaya. Yang ana taliboni ke boka ngata kena inaki. Ya eme anrabi mbale tira na ngonde. Bina boga lepu. Na no muni semati ko mai inda rongo itukutuku en no da banua kene ulo tangani itukutuku en ave sai burubura. Mai number 8 era marau takatiko lewe tolu na undolu na lewe ni tiko ni matani tungo na kena sabongan non royani na wai saba mera bagaya ngatak asinindo wakaki na liu sabongan non roy tiko ni ngo number 8 na wai saba na kena lebunga rabina kata baleta ni sanga ingarabi baga binaka na kena misini mebaka na kena ibugarau kaya na itukutuku mai na matambose ni wai ni na ibaso ni wai bongo rawa ni beibota ya kai 2 milioni na lita na wine roka ena beisinga ya okatiko kina 2 milioni na lita ena tiko ena kena ibaso ke baka mandanga ibaga ngata kio tienia se bonga 2 milioni na lita ena kena ibaso kaya na iliuliu watawa ni matambose ni liboli ni wai Water Authority of Fiji o chone wunindanga ni na kena wandamberi na misi ni wongo me panganon roya ni na wai na rawa ni vengarabiti ko be Italia mandanga ke bakayado enduan rakida taumbi na uda se walubu se dangilamba na panganon roy tiko ngaya ni na wai saba kabareitaka na kena ka sala ki wandamberingo me number 8 toka sarakina na ibagatangin dengan devake na bengarabi ni Water Authority of Fiji kanuitaki ni nande toka na kena ibarawea mera marautaka na lewe ni banua ibagaritaka na kambani ni Fiji Holdings Limited ni arawata na tumbu vitu sangabulu po indin 2 milioni na dola en rua na undol rua sangabulu kabani mai songo na nonrato ibola en bula ko tune bagangata na taka ni baga tumbu ilabo rato rawata mai na kambani eso karasema katau kena na Fijian Holdings na South Sea Cruises na wangani wagalele ni Sarbanua mai na Moira na sitoa ni R.B. Patel kay na Merchant Finance kan dinanga ni lebu ng bolembole koto na baki-baki labungo ya buwa-buway na nonrato zakadak karto rawatakina na tumbu lebu dake may na 2.2 na milyon di bendo takibata kay na tambayang baki ni Kiliw ni sabi Musuki na ibakadabadaba kinanggito. So nabesaw sa nambasika na timinibiti na gito na mga ni Madongo may na Chichibu Stadium, may Tokyo, may Chavani. Erto sa laki baka raw to kinagwara ng Dadurubu na sota kay Amerike na semifinal ni Pacific Nations Cup. So nabesaw sa nayado sa baka raw tiko ni kinagwara ng Dadurubu kina sota ngo mengay madala na final ni Sangarabioti na sota na mua ni Madongo. Kabesa iburbura na korolebo Los Angeles may merke donia tiko endo na ngaunan renre baleta ni une na banua ka yado taletiko nga na kamambula na korongo
Kara sa onga tiko kina na dau vengarapi. O ira na liwe ni pono e rava kila na une katoka e na vapo individu e na Richter scale ka lago vata tiko ke na kamambula ni pono e raonga tiko kina na dau ni mbokumbuka e na ngaunago. Dan raki, sangani bisa uwa lebu nan raki me raba nan bongi lebu en daindai sambo kodi na ibu roni dangi kau ana tau wanga una na uda mai kandabu ke na be bono bole kata wili ke na watulele ke benga na be bono taleso e na bua suba ke na usori korobo userua na mosi na itasiri na dolo ni boliku ke tailebu sana ora na leba ke mbua na toka lau ke maduata na barabi ke da kaunrobe na sano lau ke na sano lo mai viti en doni tiko na raki susua wan bimbi na kabi pe bono tele so e mamada koto na raki ka dinangani na bora na wasa na se wo na be barabi na non da bonua en raki sembera mai na stengani be so bali busara tau banga una naudwa na non da bonua en be bonua sa da buti o tianio ya na batambata na bongi Gori ke menina turanga ke na marama na itukutuku nin raki na itukutuku na nonda banua na itukutuku nin gito ke na biasa iwura-wura. Na nonda bata-bata ke City Veni Raturla.
Ya, bravo le busara na sema tiko mai. Na kene yotioti ndo na marama. Lissy Domroll. Lissy Domroll, mai Queensland, mai Australia. Bina le bundu bulau. Bina na bisi ko mai na bisi mati bina le bunna bisi reti na ibo singele bue. Saba nga tagitunga mai keri. Mamto sano ko tonga ko Saba ka bina le bundu na bina mai bulau. Ki kemuni na kando ni sema mai na singele bue ndai. Na borau men tabi talatalan da bina ka bogaleb. Do manda na bale ni kanang ngomen dal rumah. De le tiko kina son kena ibala gau ginak. Me bale tikenda na singale bue ndai. Na Divine Food Mart. Sena JJ's Food Shack. Sena Orange Lounge. Pode kira na bali langome kira le basanga garakina. Te se bot kumbe na bani ki kawai lala se saparaki berao kina na bagas ngele me za wana taga una kataraba kalunga tana muani madawa ni samode Singa kene niko yali
Nanda Duavata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai.